tusome neno la Mungu hanyuma tuganire icyo Imana yashize ku mutima wanjye muri Kristo. tuongee yale Mungu ameweka kwa moyo wangu asubuhi ya leo. Freddy anafasha kusoma ibice bibiri, Atatusaidia Freddy kusoma, nanjye ndaza gusoma ikindi kimwe, na mimi nitakuja kusoma mahali pamoja. hanyuma twumve icyo Imana yashatse ko twumva muri iki gitondo. Ili tusikie kile Mungu anataka kunena nasi. Abami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 9. Wafalme wa pili 2:9. Abami ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 9. Wafalme wa pili 2:9. Reka abanza some aho ngaho. Atakuja kusoma mahali hapo. Abami ba kabiri Ibice bibiri umurongo wa 9. bivuze ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati, bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose, noneho nsaba icyo ushaka cyose, ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. ndakigukorera turatandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Komeza. Umurongo wa 10. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane. usabye ikiruhije cyane. Icyakora numbona kugira amahirwe ukambona kigukurwaho, birakubera bityo. 11. Bakigenda bakiyahe bashana bagenda, haboneka igare ry'umuriro, haboneka amagare y'umuriro n'umuriro birabatandukanya. Eliya ajyanwa mu ijuru n'isirwakira. Komeza. Elisa abibonye arataka ati, data, wabereye Israheli amagare n'amafarashi, nuko tiyongera kubona ukundi mwaka ijambo ry'Imana. Reka twongere dusome igitabo cya Yosuwa. Pia tutasoma kitabu cha Yoshua ibice bibiri umurongo wa 12. 2:12. Ongera usoma abantu. Tasoma tena mahali hapo. Ibice bibiri umurongo wa 12 igitabo cya Yosuwa. Yoshua 2:12. Yoshua ibice bibiri umurongo wa 12. Bibiliya ivuze ngo none ndabinginze ni mundahirire Uwiteka ko, none ndabinginze nimundahirire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data, iyo bagiriye. Yego. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu. Amen. Reka nagirize hano mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Tamalizia kitabu cha Luka ibice 10 umurongo wa 38. 10:38. Biravuze ngo nuko bakigenda baja mu kirorero, umugore witwa Mariya aramwakira amujana iwe. Uwo yari afite mwene se witwa Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marta yari yahagaritse umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marta, uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane atazakwa. Amen. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Duhimbaje Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza muri gitondo. Tunashukuru Baba Mungu kutoka nafasi hii asubuhi.
Imana turiye neza kuko iduhaye uburyo bwo guterana. Mungu ametufanyia vizuri kutupa nafasi Twebwe twese abangana gutya, sisi sote kwa ujumla. n'ubuntu bw'Imana bweretse ku bundi tugiriwe, Ni neema ya Mungu zaidi ya neema ya Mungu. n'umugisha ukomeye ubweretse ku bundi tugiriwe, Ni baraka zaidi ya baraka. nta kiguzi na kimwe twatanze kugira ngo tubeho, Hatujafanya jambo lolote ili ariko kubw'umugambi mwiza n'urukundo rw'Imana, Imana yatugiriye neza. lakini Mungu ametufanyia mema. Ubundi kandi nk'uko abambere babivuze, Kama waliotangulia wamesema, dukomeje guheza pole abantu bose bahuye n'ibibazo muri iki cyumweru, na wapa pongezi waliokutana na shida, kubura ababyeyi n'abavandimwe, kukosa wandugu. bene data mwese mukomere kandi mwihangane. Nasema vumilieni na muimarike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ni umukozi w'umuhanga, Mungu ni fundi stadi. azakora ibyo ashaka Anafanya yale anataka kandi byose akabikora mu gihe cyayo. na anayafanya kwa wakati wake. Imana ishimwe rero ku byo yakoze Mungu asifiwe kwa yale mu ametenda. mwanya wabyo Ni wakati wake no mu gihe cyayo. na ni kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Na haleluya. Imana ni umutungo w'abizera. Mungu ni hazina ya waaminio. Ndagira ngo nongere mukengure muri iki gitondo, Acha nikuambie asubuhi ya leo, kubwire kuko Imana ni umutungo. nikuambie kwamba Mungu ni tajiri. Nukomeza gushora imbaraga mu Mana, Ukiingia kabisa kwa Mungu ukagomba ukumva kuko ugomba kwegera Imana, na unajihisi kumkaribia Mungu ukumva kuko ugomba kwishaka ku manywa na na nijoro, unajihisi kumtafuta mchana na uwo asubuhi, umutungo ushobora kuraga abana bawe n'urubyaro rwawe ukazageza ku huo buvivi. ni utajiri utaachia watoto wako hata na wajukuu wako. Kuko iyindi mitungo yose ntizayangirika Utajiri mwingine unaharibika kandi igashiraho, na unatoweka, ariko ndashimira Imana kuko Imana ari umutungo wayo. lakini nashukuru Mungu kwa sababu yeye ni utajiri wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana ni umutungo wawe. Mungu ni utajiri wako. Amen. Amen. Umunsi umwe umubyeyi wacu Zakayo atarapfa yaratubwiye, Siku moja mzazi baada ya kuaga ametuambia, aravuga ngo yarayihinga, alikosa kulima. aravuga ngo yagize uramusho gusoma Bibiliya, Alikuwa na uamsho wa kusoma Biblia, ngo arayisoma akasoma ngo yibagirwa kuko igihe cyo guhinga cyageze, hata akasahau wakati wa kulima umefika, akabwira ngo arasoma, na akasoma ngo tena, baratera, wakapanda, ngo arasoma barabagara, akasoma ngo wakapalilia, arakomeza arasoma ngo abantu batangira kweza no gusarura, akaendelea kusoma, mavuno yakaiva na wakaanza aravuga kuvuna. ngo n'akarima mu mugore yari yahinze nako, Hata shamba mke alikuwa amelima mahali, igihe kigeze n'inka ziraza zirakona karashira, wakati ulipofika ng'ombe zikakula mbegu hizo, ise araza aramusanga, na baba mzazi akamkuta, baramubwira ngo akamwambia, uko ni muhaguruka musohoke muri iyo nzu, huwezi simama na utoke kwa usimura nyumba hiyo, uje kwiyama n'abariya bantu bahabonesha turiya tugori dukeya tw'umugore na yahinze. uende kuwakaribia watu wa ng'ombe hizo. Ngo Ubukristo bwaje, Akasema Ukristo ninao, Ubukristo bwaje numva afite, Ukristo najihisi ninao, gusa no guhwanya n'isakasaka, siwezi kufananisha na mahindi. ariko icyo yaragiye kuvuga, icyo narigendeye kuvuga, Lakini lile alikuwa anataka kusema, aravuga ngo icyo gihe ngo abantu barejeje, akasema wakati huo watu wamevuna ngo kandi bareza cyane, na mavuno ikawa mengi, ariko nabo icyamutangaje lakini neno ngo lililomshangaza, nuko batangiye gusarura, wakati walipoanza kuvuna, ngo nabo bayejeje Imana. na yeye akavuna Mungu. Sifa kwa Yesu, Haleluya. sifa kwa Yesu. Amen. Nabo barejeje, Na yeye akavuna. isahabu icyubahiro. Amen. Abantu barareba, Watu wakaleta chakula, bakikorera ibigori, wanaleta mahindi, bakikorera amata, wanaleta maziwa, bakikorera amafu, wanaleta unga, aravuga ngo barejeje, ngo najejeje. hata wamevuna na mimi nimevuna tena. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Dusomye amagambo y'Imana. Tumesoma maneno ya Mungu. Aya magambo tugiye kuganira, Maneno haya tunataka kuongea yakuranditse ngo Imana igufashe ubashe kumva na bw'Imana. uhisi Mungu hakusaidie uweze kusikia maneno haya. Amen. Kandi cyane tuvuge ngo amen. Tena haleluya.
tugiye kuganira ijambo rivuga ngo tutasema neno kuhusu kujua kuomba mambo ya thamani, kumenya gusaba iz'agaciro, kuomba kitu cha thamani. Bwana asifiwe. Kumenya icyo tugomba gusaba cy'agaciro, kuomba kitu cha thamani. Biblia imesema itubwiye amakuru y'abantu bagera kuri bane, ambia habari za watu kama wale. Biblia itubwiye umuhanuzi witwa Eliya. Nabii Eliya ubundi yitwa ngo ni Ish Elohim, umuntu w'Imana, anaitwa mtu wa Mungu Ish Elohim. Na Elisa nawe niko yitwa, hata na Elisa ndivyo hivyo. Noneho umunsi umwe, siku moja, Imana ibwira Eliya, Mungu akamwambia Eliya, yamubwira ngo twaragendanye, akamwambia nimetembea nawe, kandi twarakoranye igihe kirekire, tena tumefanya kandi nabanye nawe nagukoresha ibikomeye, nimekuwa na wewe, ariko uyu munsi, lakini siku ya leo nakwibura nakujana mu bwami bwanjye, nitakupeleka mahali huko mbinguni. Imana igira neza yo kavyara. Mungu anaongera kandi kuyishurira na Elisa nawe, na akamfunulia pia Elisa, yamubwira ngo Elisa we, akamwambia Elisa, uza makuru, unajua habari, uyu munsi ndajana shobuja Eliya. Siku ya leo Eliya nakujana, mwalimu wako Eliya nitamnyakua. Amen. Amen. Kandi tuvuge ngo haleluya. Sema haleluya. Imana ngongera kandi nakubwira abana b'abahanuzi, Mungu akawaambia tena watoto wake bigo bigera kuri bitatu walikuwa katika vitu. Imana ibabwira makuru nabo barerekwa, Mungu akawaambia habari pia wakaishurirwa, nao wakafunuliwa babwirwa makuru kuko Eliya yimurwa akazamuka mbinguni. Habari kwamba Eliya yuko karibu kuondoka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eliya ngo amaze kumenya makuru, Eliya alipojua habari hizi, imatamenye ko Elisa yabimenye, yeye hakujua kwamba Elisa alikuwa wazi ngo ibanga ryabo gusa, yari azi ko ibanga na alikuwa nadhani ni siri yake. Elisa nawe wazi ngo nawe ni ibanga ryabo, Elisa alikuwa akijua ni siri yake. Abahanuzi nabo bamenya amakuru gusa kuko Eliya watu wa nabii wakajua, bose bamenya kuko Eliya yenda kuzamuka mu bwami bw'Imana, wakaambiwa kwamba Eliya atanyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eliya ngo arazabwira Elisa, Eliya akamwambia Elisa, akamwambia uyu munsi, siku ya leo, leo usigare hano mu munsi ijana. Elisa alimkuta akichunga ng'ombe. Eliya alimkuta Elisa mahali alikuwa akichunga, akapita kando yake na akamwekea vazi lake, hakumhubiri, hakumshawishi, lakini vazi hilo likafanya kazi kubwa kwa Elisa. Biblia inasema kuanzia saa hiyo Elisa akaanza kukatakata ng'ombe alizonazo, akachukua miti ile, akaita wakaaji wa hapo, njoo mkule, mimi naenda kwa kazi ya Bwana. Sifa kwa Yesu. Amen. Kuanzia siku hiyo, kuanzia saa hiyo, kaenda pamoja, wakatembea na Elisa, wakafanya Mungu akaongea mpaka siku Mungu alimwambia wewe utaenda nitakunyakua na Elisa atabaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatugira neza. Biblia inasema, baramubwira mu Iteka atuye, akamwambia Bwana ametutuma Gilgali, none usigare na pia wewe ubaki. Aha niho tugiye gutandukana. Hali hapa ndiyo tutaachana na wewe, basi baki hapa. Elisa baramubwira ngo kurahira Iteka n'ubwira, akamwambia na hapa Mungu na nafsi yangu ngo ntabasiga, sitabaki. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaenda na yeye Gilgali. Walipofika Gilgali, Imana ikataka kuwabariki. Mungu akaongea nao tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngombwa umuntu wese uzumenya gusaba neza ibikwiriye. Ni lazima kila mtu ajue kuomba kitu cha thamani. Wese wahamagawe n'Imana, Kila mtu aliyeitwa na Mungu, wese wumva ashaka kuzagera mu bwami bw'Imana, kila mtu anajihisi kufika ufalme wa Mungu. ngombwa kuko tugomba gusimba etape n'imwe. Ni lazima usiruke Abantu bari
lakini hawajafika Gilgali. Akisanga i Beteli, Mtu anajikuta cyangwa akisanga i Yeriko, ama anajikuta ariko Yeriko, yarasimze asibisigaye yamasimbira hano, lakini umeruka asanga ari Beteli, ukajikuta wewe ariko yarageze Gilgali, lakini unapitia ariko Gilgali. iyo hamagarwa neza n'Imana, Lakini kama Imana ikaguhamagara neza kumva ijwi ryayo, Mungu anakuita na Imana ikakuingiza mu murimo wayo, Mungu anakuingiza Mungu kwa kazi. ikuhamagara gukora kuko imirimo y'Imana iratandukanye, Anakuita kwa ariko kazi. ni ngombwa ngo ubanze ukandagira ahitwa i Gilgali, Lazima wewe kuko iyo ukanyaga. uhakandagiye Ukikanyaga niho uza wumva ijwi ry'Imana, ndio mahali unasikia. niho uza wumva Imana ivuga. Ndio mahali unasikia Mungu akisema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kandi cyane haleluya. Haleluya. Abantu bashobora kuba barije mu mirimo y'Imana, Inawezekana watu wameingia kwa kazi ya Mungu bahaye bayikora kandi bakayikora cyane, na wanaifanya zaidi, ariko bafite intambwe zimwe basimbutse, lakini wana mahali wameruka. kubera izo ntambwe wasimbutse, Kwa sababu ya hayo mahali umeruka, uzarwana nawo, utapigana nayo ukorere mu bwenge, na unafanya kwa hakika ukoresha yako, imbaraga zawe zose, utumikishe nguvu ukoresha zako, ubumenyi bwawe bwose ufite, utumikishe akili ugerageze zako, ukoreshe n'amayeri yose ufite, pia na mbinu ariko zako, nakubariye ngo muri uzogusezerera, lakini na uzokirana nawe ugusezerere, kazi itakuacha, kuko wowe ukoze warasinze. maana unafanya kazi na umeruka hatua moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Hari abantu binjiye muri pastori, Kuna watu wameingia kwa kazi ya uchungaji ariko agisimbiramo guca na akarukia mahali hapo ataraciye hari, bila kupita mahali hapo. uzobikora imyaka 5, Hata ufanye miaka 5, ubikora imyaka 10, hata miaka 10, ubikora imyaka 20, hata miaka 20, ariko kizoro kikubwira ngo ntukwiriye niwokora, lakini itakuacha kizoro kigusezerere. na itakwambia Abandi binjiye mu kiyumbe, kuna wengine wameingia kwa nakitezemo gutya, na wamerukia mahali akiyumbe hapo. kizakubwira ngo turimo, Waombezi watakuwa uzorwa nacyo imyaka 5, utapigana na uwayikwana uwagerageza kuvuga ngo reka mewe, ukijaribu uwagerageza ngo reka mewe, na ukijaribu rekagerageza ko nokwibungeza nkabo, rekagerageza ko novuga nkabo, rekagerageza ko nosimba nkabo, rekagerageza ko nosenga nkabo, ariko bizogera kukubwira ngo yeye ni wo ushobora gukora. mahali kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abandi twabije mu kidiyakoni, Wengine wameingia kwa mashaz, kora bikora, wanafanya kazi hiyo, ugikora imyaka 3, utafanya miaka 5, miaka mingi, kandi wabikoresha umuntu kwa, na unafanya na mwili wako, lakini itakwambia la, si pastor atakuelekeza mahali pa Kristo Kristo, uzokwicaza, si Mkristo atakupeleka mahali. cyonyine kizavuga ngo yeye ushobora kumva. Ili kazi yenyewe itakuwagi kwambia kwa heri huwezi kunifanya. Bwana atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kulazimisha watu imechukua muda. Bwana Yesu asifiwe. Atuambie masha kama mwinjilisti, tumubwira ko ari umunsi wo gusenga, tumwambie leo ni siku ya kuomba, tumubwira ngo none bazabasenga, tumwambie leo ni siku tumubwira ya ko none hari amateraniro, tumwambie leo kuna kongamano, tubwira abakina mama ngo hari amateraniro, twende tuambie tubwira abayumbe ngo hari amateraniro, tuambie waombezi tutashiriki. dogoshitu Ni kulazimisha, ariko babifite neza, lakini wale wanayo moyoni mwao. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Hiyo ni jogoo inawika ndani yao, hiyo ni jogoo iko ndani yao, hiyo ni mzigo iko ndani yao, hiyo iko ndani yao, na ile iko ndani yao, hiyo ndio inawasukuma, hiyo inamsukuma. Hiyo kazi
Upumzike. Tutalazimisha mpaka lini? Pumzike. Yesu ndiyo amesema, ameambia Petro, pumzike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Amen. Walifika Gilgal. Ariko basibiye umugisha. Walifika Gilgal, hapo ndio zose ni ameza bikorerwa. yote yanafanyika. Ariko iyo tugeze twese imete. Lakini tukifika twatubwiriza bikumvikana. tunahubiri twarimba bikumvikana. twasenga bikumvikana. twakora ibintu bikumvikana. twatanga ibyacu bigakunda. ariko mutarageze Gilgal. lakini kama uzozina mwongere kandi usine. utacheza na ucheze, ariko bizogusezerera. lakini itakuwaga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana asubuhi ya leo Mungu amenipa neno. Nyamuneka menya gusabiza agaciro. Kwambia ujue Menya ibyo ukwiye gusaba. jua yale utaomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Ndio wageze aho. Ukifika mahali Ndio wageze aho ngaho Gilgal. Gilgal. Ndio wakanda Gilgal. Kanyaga Gilgal. Ari ibintu Uwiteka azagukorera. Yale Mungu Ari ibintu Uwiteka azaguha. kuna mambo Mungu Ijambo rya mbere bibizi tubwira. Bizivuga ngo iyo umuntu ageze Gilgal. ukifika Gilgal. Uwiteka niyo azagukura igisuzuguro cyose cy'abanyamahanga. Uwiteka azagukura igisuzuguro cyose cya Satani. Mungu anaondoa masanamu ya Shetani. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Mungu huondoa aibu. Mungu huondoa aibu. Sahabu icyubahiro. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Neno la pili, Iyo wageze neza mu ntambwe ibanza. ukifika kwa hatua hiyo, Mu ntambwe ibanza neza. kwa hatua ya kwanza, Uri umuntu azatambuka ubuvuzi bwabura. hapo ndipo unapitwa na kifo. Naho ni uzukura na Pasaka. Hapo ndio unakutana na Pasaka. Iyo ugeze Gilgal. Ukifika Gilgal, Aho Pasaka izikunyuraho. hao Pasaka Naho ni utambuka mu rupfu. unapitwa Ukabaho waravuye mu rupfu. Unatoka. Ukabaho waravuye mu rupfu. Unatoka. Waramaze kwinjira mu bukingo. Unaingia mu Kuko bukingo. uri rwogeze gutwara. Unaingia Biko mu Imana yabwiye Mose. Mungu Imana ibwira Mose ngo genda ubwire Abisirayeli bose. Amewambia Mose. Basinde amaso kugomereza imiryango. Waweke taa. Abamarayika b'umurimbuzi baza kubanyuraho. Malaika bazabatambuka. akapita, Kuko azaba yababonyeho Pasaka. kwa maana ameona Pasaka. Imana ishimwe kuko twatuvuye urupfu. Mungu asifiwe kwa Imana ishimwe kuko urupfu rwadutambutse. tumepitwa na Imana mauti. ishimwe kuko urupfu rwakenewe. Mungu asifiwe, tumepitwa na mauti. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane bene data, haleluya. Tena haleluya. Oh, haleluya. Hatukufi. Hatuwezi kufa kwa maana tumekufa hapo awali. Tumepitwa na mauti. Mauti umetupitia. Malaika wa Mungu amepita. Malaika wa kuangamiza Kandi abonyanyuzeho bose. wale amepita. Amasigaye mu rupfu rurangiye. Kawambia Bazashirana ibitotsi gusa. wanaangalia tu Nakuriya kwa kabuye baraye basinziriye. kama Biya ibitotsi twese tuzobisinzira. hiyo ni usingizi tu, Twagiye kare. lakini mauti imeondolewa. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Amen. Neno la pili hilo Mungu anafanya. Cya gatatu. Neno la tatu, Iyo wageze aho ngaho. ukifika mahali hapo mano haionekani tena. Iyo wageze Gilgal. Ukifika Gilgal, Mano yagutunze mu butayu. mano Mano yabanye nawe mu butayu. mano ulipata Wagenda na uweregeye Mose yahamagarwaga. wakati Mose Mose arapfa. Mose Yoshua nawe aratangira. usifika Ngo Gilgal, Imana irongera ntiyongera kandi kuboneka. mano haiko Imana irongera ngo Imana ntimuzongera kandi kuyibona. Ahubwo mugiye kubaheza ivyo kugeza ibivugu. lakini Mugiye kubaheza ivyo n'ababikiye. Mugiye kubaheza ubutunzi n'ababikiye. nitawapa utajiri yule nimewawekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Oh, haleluya. 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 Naho mali zizongera kuboneka. Mano haikuonekana. Ahubwo tukabona tuza kujaza ikigugu. Pewa chakula. Yesu arakareba ngo babiriyeho. Yesu anakareba. Babwira bagenzi babo. Wakaambia Babwira ngo ukuri ni mu Uwiteka kwishima.
na wale hawakukula. Sisi tulikuwa kama wadudu na hata wao walikuwa lakini watu walikuwa wamekula chakula cha kutosha. Haleluya. 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 Mungu ana chakula cha kutosha. Mungu ana chakula cha kutosha. Unajua venye amesema kwa Korinto 10 mstari wa 1. Amesema mababu zetu wamekula mangu lakini watu wamekufa. Wamekunywa maji lakini watu wamekufa. Hata wamekula chakula cha Mungu na watu wamekufa. Lakini hata kufa bali atakuwa na uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaandika. Ndio maana anapokufitua mwana anasema ukiwa na mafitu bugingo ana uzima. Na unafitua mwana ana bugingo afite ana uzima. Wakati ufitua mwana Na tena mmoja azamuzura kuri Munsi. Azamuzura kuri Munsi. Haleluya. Yes. Congratulations tuvuge ngo amen. Amen. Bazatu ikuku. Ikintu chakane. Neno la pili. Yes, habitoe. Bwana Yesu asifiwe. Umugabo abwenge yagiye rwandiko agigamba ishira umabandi bishira agigamba sinjira kuko ukwageze wiremba bandikwa waratanga kambere asanga arufite bamubasu bandikwa asanga arufite Ukifika Gerogari. Ukifika Gerogari. Hapo ndipo unaandikwa kuelekea ufalme wa mbinguni. Yale tuliyopokea hapa. Tutamwandika katika kitabu cha kanisa. Lakini wanaoandika katika kitabu cha mbinguni. Katika kitabu cha mbinguni. Wanaoandikwa katika kitabu cha Sifa kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi hatuko katika vitabu vya kanisa. Mungu asifiwe kwa maana tumeandikwa katika vitabu. Je, umeandikwa katika kitabu gani? Ni kitabu ya Hesabu. Haleluya. Gerogari. Tunaandikwa. Mwana akasema mimi nitajaribu. Mpaka niingie. Huko kunapewa barua kutoka huko. Kumusaraba Golgotha wakasoma. Katika msalaba Golgotha. Ndio hazafi barua. Hapo ndipo kunatoka barua. Na hazafi barua ya kutoka Mungu. Hapo tunapewa barua ya kuelekea. Na hawaze pase wengine. Hapo ndio tunapewa pase kuingia Mungu.
Kama unadhani utapewa kibarua hapa, hata ufanye aje, hata ufungue makanisa yako, utapata barua hiyo. Barua hiyo utaikuta Gilgali. Tumpe Bwana tukufu. Sifa kwa Yesu. Hapo ndipo utapewa. Hiyo ni barua haitoki kwa kanisa. Jina langu limo, jina langu limo, jina langu, jina langu, jina langu limo, jina langu limo, jina langu kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa watu wote wana majina mengine. Wakeni katika tafuta majina. Majina si majina ya mabisho, si ya wamarevera, si ya waapostoli, si ya diakoni, si ya wamadiko, si ya wavugabutumwa, si ya wamadhanjisi, si ya basironi n'abandi, si ya wengine. Hata ufanye aje, kama hujapitia Gilgali, wewe utafia huko. Lakini Eli akamwambia Elisa, vile umekataa kubaki Gilgali, umekataa kubaki Beteli, umekataa kubaki Yeriko, umesihi uende tu, kuja tu. Wakateremka. Walipofika Yordani, Elia akafuata vazi lake, akapiga kwa maji, na maji kapasuka mara mbili. Wote wakavuka mahali. Walipovuka, Elia akasikia gari ikikuja, akasikia wakati, akasikia wakati wakifika, akasikia magari karahina, kwa Elisa aramubwira ijambo rimwe, baramubwira Elisa numvise kugenda kurageze, baramuhishuka. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Pende usipende, wa Kristo wanasikia magari. Tunafikia mahali kila Mkristo anampasa kusikia gari la. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kana kwa sababu tumoke ngo haleluya. Tena haleluya. Neema ipo kumsaidia. Eli akasikia inamkaribia. Biblia ya mwisho. Yale alikuwa amemwambia